tubifurize igitondo cyiza cy'umugisha nshuti bavandimwe nshuti bakunzi ba Home Sport TV wandi twizere ko mumeze neza mubyutse neza. Igitondo cyiza rero aho muherereye abandi aho bwije namwe tubifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza. Uyu munsi turi kuwa gatatu ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Ni amakuru ya siporo nkuko bisanzwe tudatinze gusa hagati aho dukomeze tubasabe kudushigikira mukora subscribe, dukomeza no gushimira abo dukomeza kubana uko bangana bose turabashimiye kandi mukomeze mubane natwe umunsi ku wundi. Tudatinze rero reka twihute twinjire mu makuru ya siporo. Nta yandi ni amakuru arimo aravugwa mu mikino yarayibaye ya UEFA Champions League. Haraye hakinwe imikino ya UEFA Champions League itandukanye, ndizera ko abantu benshi ayabara amajoro abantu barara bicaye baryama batinze bari gukurikirana iyi mikino bayita amajoro y'abagabo. Ni imikino rero yari irimo iraba igiye itandukanye. Rero yari imikino hanini habayemo gutungurana ku mpande zimwe na zimwe, ahandi uko byari byitezwe akaba ariko byaje kugenda biba. Hanyuma reka duhere ku mukino uko yagiye ikurikirana, gusa imyinshi yabaye ku isaha imwe usibye umukino wari wahuje ikipe ya Galatasaray yari yakiriye ikipe ya Juventus. Uyu mukino haje kubamo gusuzugurwa, haje kubamo kunyagirwa, haje kubamo gusebanya, haje kubamo kwandagaza. Ikipe ya Galatasaray yafashe ikipe ya Juventus iragubanya, irasenya, irakubita, iravunagura ku bitego 5-2 ikipe ya Galatasaray yari yakiriye uyu mukino yakubise itababarira ikipe ya Juventus yikubita ibitego 5-2. Ndetse ikipe ya Juventus yari yaje no kubona ikarita y'umutuku, ariko ntago ariyo ntandaro yo gutsindwa ibitego bingana gutya, kuko nubundi yabonye uyu mutuku waje kuboneka imaze gutsindwa ibitego 3. Rero nuko uwo mukino waje kugenda, gusa hari returu. Reka dutegereze wenda turebe nimba Juventus izakora remontada ikaza gukora ikinyuranyo cy'ibi bitego 5 yatsinzwe ikabikuramo ikaba yakomeza. Ariko biragoye nubwo Juventus izaba yakiriye nayo umukino mu Butaliyani, ariko hanini nta cyizere, ariko birashoboka byose muri football. Nuko rero byaje kuba bigenda, ikipe ya Galatasaray itsinda ibitego 5 ku bitego 2 bya Juventus. Undi mukino wari urimo uraba ku isaha y'isa 5 ni ikipe ya Benfica yo muri Portugal yari yakiriye ikipe ya Real Madrid. Ni umukino nawo utari woroshye wagaragayemo guhangana ku makipe yombi. Nyuma rero ukuntu uyu mukino wona waje kugenda, amakipe yombi yahanganye, igice cya mbere kirangira nta kipe ibashije kureba mwizamu, ariko biza gukomeza ikipe ya Real Madrid ikajya ibona occasion, ikipe ya Benfica ikabona occasion, ariko ntibyakunda. Mu gice cya kabiri rero kigitangira ku munota 50, Junior Vinicius yaje gutsinda igitego cyiza cyane cyiza rwose. Nicyo cyaje gutanga ikinyuranyo muri uyu mukino. Ikipe ya Real Madrid rero itahana amanota 3 iyakuye muri Portugal. Reka rero tuzategereze turebe nimba muri Espagne ikipe ya Benfica ishobora kuzagenda igakora nk'ibyo yakoze ubushize, ikaba yatsinda ikipe ya Real Madrid. Gusa biragoye ariko birashoboka kuko hano nta n'ikinyuranyo kinini kirimo cyane. Hanyuma ikipe ya Monaco yo mu Bufaransa yari yakiriye PSG nayo yo mu Bufaransa. Biza kurangira ikipe ya Monaco itsinzwe na PSG ibitego 3-2, ndetse Monaco nayo yari yabanje ibitego byaje byikurikiranya. Ni igitego cya Balogun
niwe wari watsinze igitego cya mbere ndetse no ku munota wa 18 yatsinze igitego ku munota wa mbere no ku munota wa 18. hanyuma umusore Doué aza kukishura ku munota 29 ndetse Hakimi ashyiramo igitego cya kabiri ku munota 41 ndetse Doué aza kongera gushyiramo igitego cyaga shingura cumu ku munota 38 yitwa Désiré Doué. nuko rero byaje kuba bigenda mu Bufaransa muri no mikino ya Champions League. Monaco itakaza uyu mukino. Undi mukino umwe wabaga ni umukino ikipe ya Dortmund yari yakiriyemo ikipe ya Atalanta yo mu Butaliyani. uyu mukino rero Dortmund imbere y'abafana iza kwitwara neza ibasha gutsinda Atalanta ibitego 2-0. nguko imikino yaje kuba igenda kuri no mugoroba niyo mikino yari yabaye niyo yaje kuba ikinwa. hanyuma uyu munsi imikino iraza kuba ikomeza ikipe yitwa Karabag iraba yakiriye ikipe ya Newcastle. ikipe yitwa Bordeaux irahaza kuba yakiriye ikipe ya Inter de Milan. ikipe ya Club Berger iraza kuba yakiriye ikipe ya Inter de Milan. ikipe ya Olympiacos iraba yakiriye ikipe ya Leverkusen. ngiyo imikino iza kuba Karabag iraba yakiriye Newcastle ku isaha 9:50. indi mikino yose iraba ku isaha 5. nguko imikino iza kuba iteganyijwe mu mikino ya UEFA Champions League. Reka dukubitire mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League haraza kuba hari gukinwa umukino umwe wa shampiyona. ikipe ya Wolves iraba yakiriye ikipe ya Arsenal. ni umukino uza kuba uri gukinwa mu rwego rwo gufasha Arsenal kugira ngo izarangize imikino yayo ku gihe, kubera ko Arsenal iri mu marushanwa yose FA yabonye ko itazasoreza imikino yayo ku gihe. biza kuba ngombwa ko ifata uyu mukino iwigiza hino kugira ngo iyifashe kuzasoza shampiyona ku gihe hamwe n'andi makipe. hanyuma kuri uyu mugoroba ku mukino ikipe ya Real Madrid yatsinzemo Benfica. ni umukino wagaragayemo irondaruhu ku rwego rukomeye. nyuma y'uko Vinicius amaze gutsinda igitego yaje guterwa amacupa, aterwa ibintu byinshi bitandukanye, arimo aratukwa cyane bagaragaza ko batishimiye uruhu rwe, bagaragaza ko ari inkende, bakomeza kumutuka, bagaragaza rwose imico itari myiza. ibintu bya racisme hariya byari byafashe indi ntera. hanyuma rero ku mugoroba Kylian Mbappé yaje gutangaza ati ibi bintu ntago bibaho, ntago bisanzwe. noneho igitangaje n'umukinnyi w'ikipe ya Benfica yitwa Plestiani. tekereza ko nawe yaje kugaragara harimo arahamagara Vinicius amwita ngo ni inkende. Mbappé yavuze ati ngiye ubwanjye namwiyumviye, namwiboneye, yamuhamagaye inshuro 5 amuhamagara ngo wankendewe. ikintu kitaje kugaragara neza rero Mbappé avuga ati uyu musore agomba kugenda agahagarikwa mu mikino ya UEFA Champions League burundu, ntazongere kugaragara muri no mikino bikurikije ano makosa yakoze yirondaruhu. nuko nguko rero byaje kuba bigenda mu ikipe ya Arsenal. reka rero dusoreza n'ubundi Bukayo Saka ku munsi w'ejo yongereye amasezerano muri no ekipe. ni umusore w'umwataka, umusore ekipe ya Arsenal ikomeje kugenda yubakiraho. mwakoze kubana natwe, reka tubashimiye, twizere ko muza gukomeza kugira ibihe byiza kandi tuze gukomeza kubana no mu bindi biganiro byacu biri imbere. ni Home Sport TV 1, ni Jacques Ntungane mukomeje kubana, tubifurize ibihe byiza.